Chitia Chikloni Pai Crate near Keparni, Por Pai Keba Pormalompen, Hauraghat, Kanki, Piluguri, Multipurpose Large Size Tumpen, AGM Mate, Ninkanesek Ame Padoponlo. Bangsome along Kanki Piluguri Multipurpose Large Size along, Chairman Samsing Teron Pen, Kicharipon Ame along, Manpeng Pen Kachitongdun, Observer, Lino Teron, Kanki Piluguri Multipurpose Large Size Secretary Komola Medhi, LEMS members Lapen, shareholders Tumchitong Dun Pen, Chithanchimum Ponsi, Ingsamjin Pen Kanki Piluguri Multipurpose Large Size along, AGM Ninkanesegame Pachun Ponlo. Nindak niltum Ninkaneseg pen AGM mai Pachun alangli participant observer Peron Samos Kawani lo. Asi nilitum kado kebeta chini lo da ini mai meeting itu mana Ingsamjin pen setun lo. Asi nilitum da ningarong lo. Karena segmen mai AGM ini sampai si nili ninggir lah kan ninggir wajib sampai lah tapi mau ulang leh jalan sama observer ninggir lah ini abang so meeting ke ceng benar kita tentang Ingsamjin tu si meeting mang ada pun lah si agenda long agenda teng peng cing mai pon ning ada cing mai pon lo kan ke bang ning lah budget tapi bisa macam teng pon lo sehingga tu kita kecik lo yang teks lo ke misalnya apa si apang pen sampai non sampai kecing lo si bom si bom lo nanti bangnya din sampai masuk kecik lo macam buku baca pen lah BOD members sampai chairman pen deng lo secretary pen deng lo kada sales order masalah masuk understanding kita kau kerja ni active participation kita kau kerja ni si ni kecing lo rasa lo mana mereka income source mana kau mereka hak istilahnya langkah kapek claim point pada website yang bom lo, termasuk tinggi punya apa, mana ke Madura ciri lo lah sang pernah bangke lagi free of cost, terus kita ke rat mana kisum kidu ke boy ke lagi panco, saya kapek website langsung claim bom lo masih bom lo, saya pilih langsung meeting bang pernah, hai chairman, kita mana kita aling Ingsamjin pernah mai cari pon korang lang panda, suruh pernah nelam jaring jon ni lo. Havar ke happen Harsing Rongpi, Carbin Long Life.